pratiti otvaranje čestova, imamo tu pričest, crown chest i magical chest, vidite pa s peharima, nisam ja, ma ne vidim dugo priča, a mi idemo otvaranje. Crown chest. Sama čest, ja volim da dobijem lava hound, da koristim minima. Ja odmah ništa tamo. Tako ljudi, sad ćemo otvarati super magical chest. Dobio smo magical chest, danas ćemo ga otvoriti. Ajmo prvo ove free chestove, ove jadne chestove, ništa naravno. Idemo dalje. Ništa, ljudi, spremni, idemo u super magical chest. Ajmo. Da vam peticama, idemo. Sasrećemo Bože. Dobro. Joj. Biće legendarna, ljudi! Sad polako. Vidite da je komentara koja će biti. Koja će biti ljudi legendarna. I lava hound! Pa... Nije strašno, može lava hound, ovo screenshotujemo. I može lava hound. To je bilo to, ljudi. Idemo odmah upgrade, u klipu ćemo da upgradeujemo, znači 100%. Evo je lava hound level 2. Pa ovo je, ja znam šta je ovo na to bre. Idemo, lava hound. Level 2, ljudi, evo je čudesna lava, level 2. Sad svoje nećemo do legendarne lagano doći, evo ga, super. To je bilo to, ljudi, nadam se što ste uživali u ovom klipu. Ostavite like, share, subscribe i vidimo se nekom drugom.